ghé phẳng ghé hay xạ tròn phẳng tí phẳng như tròn hình pra cầm láng khang tí chất tròn độ dữ ok xạ ghé pa tí ba nàyสำหรับแกมันตุนที่สำหรับมันทำระเบิดจึงกี่จวนอย่าเอาจวนคลางไปกันนะจวนคลางไปโจรจึงไอ้กลัวถนัดจึงจวนตันติงติ๊กมาในคลังจึงมีติ๊กนะคนละสายยังเถอะทางระเบิดไปติ๊กได้จ้ะบอกฟรังยังไอ้จวนวิปรากำลังติ๊กดำใบลานยังปะทอยอยู่นึกว่าชบไปคลาสจึงเถอะจังชบยังจวนยังคลางติ๊กเกาะเราเฉยตัวนี้โอเคฟรังยังปรากำลังจวนแต่บอกแกเธอจงจึงจวนมีติ๊กมาในโดยยังปลาหรือตึกเท้าติ๊กจังนะฟรังเดียฟรังเดียphẳng ok chẳng cho nó sầm khan thì muối cứ bao được phẳng kìa cho bà chẳng đầm bây giờ lấy dương khỏi score lên này muối tiết dương thở cá tè đầm bây đừng gồm làng phẳng kìa nó bị stu chẳng á chẳng thở cá tè phẳng kìa nằng chẳng đầm bây tè bán to tại dương bị chen sân to nè chẳng một đường bị chen sân làm tì để ra lan lấu được bị chen sân miền tì bậc phết thì hai bậc phết smart key hay nằm phở cồn sào chẳng bậc phết lan này phở cồn sào dương miền cồn sào đào chỉ một đồn sào trồi đào trồi máu hay những cái bị pi tòng thì muốiตอนที่ปีสำคัญจะนำเรือเพลิงกับโลเนี่ยคือเพลิงนะปัจจัยหลานตอนใช้ขอเป็นเพลิงปัจจัยยังจ้องไอ้หลานมันใช้ยังการโกนซาวได้นั้นให้ยังช่วยการเดวิดหมายช่วยต้องขอการโกนซาวเดวิดจีมาโตจังนั้นนะจังหลานนั้นใช้ตัวนี้ปัจจัยประเภทลานเผอสมาร์ทคีวิ่งประเภทลานในเผอสมาร์ทคียังเอาเมียนโกนซาวยังมีแต่เตะอะไรให้กินเมียนเปียกทางเรือมวยกินแต่เปียสตาร์ทหรือเอนจิเนียร์หรือสตาร์ทพาวเวอร์ออนพาวเวอร์เอาจังเตอร์จังยังจ้องไอ้หลานนั้นใช้ตีมวยtrườngสนามมวยยังจวนแข่งสันให้ยังจุดเรือเวียนได้ใช้trong một lốt cho phán chụp lốt tức ba này giờ lốt ok tỏ chân ca đồng lực làm quỳnh chân tìm mũi phang ghé thật cố lá ca bạc lá tầm khăn những cái phang ghé này bỏ miếng ca tròn thì lõm phang thì ghé ghé tới phang ai cụt nè tỏ này ok tỏ là sạ tay phang mới tròn hiện cọp thì chật tròn bạn ha tròn là bây là năng chụp độ vào bên dưới hay ô tô xưaเลยnè bây giờ dương đã lên hết độ chưa nhìn phang thì tiếp bây giờ một ngày này tại là sao lâu dương là toàn cái đường lên gì tiếp luôn bây giờ tuần ti lên bị mùi và thay tiền làm bây giờ làm quỳnh nè ok phang tròn độ dưới trốn độ dự rồi nó ok xa kè mới kẻ ba tích bài này thao đi qua được từng những ba tích này tiền tích tiết sắp chết tích sấn hay chẳng thay mình tích mà đòn tiết họ đòi thay thêm cho khang liền mày nè ba kè mới ba tích tứ tích tiết họ đơn hàng về tròn mà nó tích tiết để khởi khang những tích lượng nắng khang về để khởi tích nè thật chơi khang chương mà những trồng chương cho một bờ dưới nè còn nó tỏ phẳng xa kè mới cho lên rồi lấy xa ra nữa tíchเนี่ยไอ้มือกองเตอร์bệnh nhân bị công làng về mình tích tiết chứ thì tu tới ai ca chuối thầm lệnh ngôi chiên mình tích chứ có chất lịch pia chẳng thật rồi thì chương chón mình tiết mình còn đang tục trường liên tục trường á chón liên tục trường tiết ok tiết chẳng pe để dương chui ghé cái chui tiết sần á chăm đầu pe dương tròn lướt chui tham tiết tam là bữa này dương tròn bằng tao mà phang vĩnh bà phẳng ghé phẳng dương prao mùi na sai lực này dương mưa thằng mục chẹt đầy của bậc xã hàng mục bà hàng mục tham theo tờ lý dương đội trước chui ghé bà tham một hàng mục chẳng ít dương đội trước prao phẳng toàn nó hay dương prao mùi na sai được tham theo hàng mục hay tầm đâu ở dương chessman tầm homeland mưa mục tầm rong tầm nào từ đáo từ đường tròn vàng chân tí tiết từ một chiếc cầu đỉnh á ok tỏ chấm mấy tầm tham tí ở đây dương lùm lật chân tí mùi phẳng ghé xua nữ có nó hay chơi đại chứ nó mày nói chấm mấy tầm tham tí tầm đâu ở dương lùm lật phẳng ghéรวมเลิกปอบเล่แต่เติมไปปอบเล่เธอสกอร์ตูนตีหรือทางเลือในทางปอบเล่วิธีซอสมัครเธอเดี๋ยวนั้นนะจังเธอสกอร์ซอในมวยจังตีตู้เต้ยปอบเล่วิมินตีตั้งคองในติดตัวแรงคลาปอบเล่นั่นแหละแรงคลาปอบเล่ในทางเลือเนี่ยตาไว้โดยที่นี้คือซอเนี่ยตูนตีบวกไปทางเลือเนี่ยมีนะซอพีออันนี้จังนั้นดีจังนั้นนะจังตีมวยซอพีที่หาพาคิงคือตูนตีบวกคือสำหรับจอดบรรณาการตุกลายในเงี้ยกองถึงบนวิลล็อกอะไรอยู่ในหมดเธอเคยบานเนี่ยที่ปีซอรีเทิร์นคือสำหรับปีทอยกราวมันจองใหญ่กราวใหญ่โจเก้ใหญ่จิ้มเก้อยู่แต่แต่จองทอยกราวที่ด่าซอที่ใบซออันซออันนี้คือฮาวลิโซนตามเปิดอันให้พี่บอกเพียบเทียบนี่จะเดียงขึ้นเนี่ยวิเคราะห์เนี่ยของท่าพี่จอดกองหลอกกองอะไรลงอยู่หมดทอยเกิดบานี่พอได้อันนี้ลงมาตอนนั้นลงมาน่ะไซหรือที่ท่าที่กราววิสำหรับจะให้จอดบังหมกลานเกียร์จังตั้งซอนสกัดแต่อันนั้นลำใบก่อนลงมาจังนั้นนะคือเรื่องดาวโจบไซจังตั้งก่อนว่าใส่ฮาวอยู่ดาวอยู่อย่างเถอะอยู่ไรนั่งอันจึงการจอดคือมีตัวตีแบบนั่งดีไอ้จีตูเตอร์การจอดแบบยังที่จอดพีเกี่ยได้จอดอันนี้พอแต่แบบจอดอันสำหรับโดยแถมมันจังการไหนยังซอนสกัดได้จังกันนะแต่ใบก่อนรุ่นตัวหมกทอยเคยบานนะโอเคที่บุญที่จะสอดดีนี่คือฮาวดรายคือสำหรับbaoตัวหมกตูเตอร์ลานอันนี้ก็พงbaoบอลหรือดองเพลนั่นก็ได้ดีนั่นไงเปิดมาไงวงนี้ดอนนับดอนเลยได้ดีนั่นแหละโหดนะบ่า
ហើយលេខចុងក្រោយលេខបន្ទាប់បន្សំអានេះគេហៅលេខតូចនេះ 3 2L នេះគេហៅ 3 2 1L នេះស្មើលេខ1អញ្ចឹង 3 2L នេះគេហៅលេខកម្លាំងគេប្រើវាសម្រាប់ពេលយើងជីទៅជួបភ្នំជួបអីយ៉ាងទៅជួបចំណោទអញ្ចឹងបើជួបចំណោទធំស្វៀនអាកាសឯងមិនបាច់ប្រើក្បាលនេះប្រើតែ D ទៅប៉ុន្តែបើភ្នំដូចទៅភ្នំបូកគោភ្នំអីចឹងទៅគេអាចប្រើលេខ3យ៉ាងទៅសម្រាប់ជីឡើងយ៉ាងទៅកុំឲ្យវាតឹងម៉ាស៊ីនខ្លាំងពេកចឹងទៅតោះណាបាទប៉ុន្តែលឿនវាអាចជីលឿនទេជីបានត្រឹម30 40ចឹងទៅតែក៏វាខ្លាំងវាឡើងកាប់ឡើងណាបាទដល់លេខ2វាខ្លាំងមកកម្រិតទៀតសម្រាប់ទួលនឹងចោតខ្លាំងជាងនឹងទីទៀតអញ្ចឹងអាចប្រើត្រឹមលឿន10ឬ20ចឹងទៅខ្លាំងវាកាប់ឡើងខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែវាក្រៅលឿនយឺតទេតែតែជីលឿនប្រើលេខតូចឲ្យជីលឿនងាងម៉ាស៊ីនតោះណាអញ្ចឹងអាចជីលឿនបើចង់ជីលឿនត្រូវប្រើតែអក្សរ D ទៅបានហើយតោះណាវាអាចលឿនមកយឺតខ្លះតែគ្រាន់ថាពេលដែលឡើងចំណោទវាអាចប្រឹងទីចឹងទៅហើយអក្សរ L គឺលេខតូចជាងគេស្មើលេខ1គេប្រើវាសម្រាប់ពេលឡើងនឹងជាប់ផុងឬក៏អាចឡើងទួលដែរតែទួលចោតខ្លាំងប៉ុន្តែជីទូទៅគេមិនប្រើតែណាចោតខ្លាំងពេកគេអត់ប្រើហ្មងគេអត់ហ៊ានជីឡើងទេតោះនេះបាទអញ្ចឹងគេប្រើទៅលេខ2អក្សរ L បើ L នេះលេខ2ឬក៏លេខ3ប៉ុន្តែអក្សរ L នេះគេប្រើសម្រាប់ពេលឡើងជាប់ផុងបានណាផុកជ្រៅ